tā waka, ngā mana ngā tapu, haere mai, haere mai, haere mai rā hei. Ka tahi pai kino te tū, tapa tapa te mamai au ei. Turu turu te ao, turu turu te pō. Ma turu turu ana ngā roe mata kei aku ka mo koutou. Kua riro ki tu o pae nuku o pairau. Tangi ara te rai o hau mātou, e hongi hongi te mapapatua nuku ei. Kai aku rau ti tapu kua nunumi ki te pō, haere, haere, whakangaro atu rā. Kai aku rahi, kai aku nui, kai aku whakatamarahi te rangi ei. Tau mai rā, whakarau i ka mai rā, ki roto i ngā whare tapere, i ngā whare maire o te wānanga o Aotearoa. Tau mai rā, tau mai rā. Mai e a te tupua, mai e a te tawhito, mai e a te kāhui o ngā riki, mai e a tāwhiwhiki ngā tua. O i ka taki nā te Māori, ko te Māori, ahua noa ki runga ki e nei Taura, ki runga ki e nei Tauira. Kia tau te Māori ki runga ki e nei Pūkenga, ki runga ki e nei Wānanga, ki runga ki tēnei te wānanga o Aotearoa e takotoa ke nei. Ki runga ki e nei whānau, ki runga ki e nei Tauira, ko te Māori nuku, ko te Māori rangi tēnei kātau, ka ita, ka pūmau. Ka puta te kaupapa o te rā, te putanga o e nei ihu, o e nei Tauira ki ngā taumata. Taumata o te ora, taumata o te angitu, ka eke. Whāno, whāno, haramai te toki, haumi e, hui e, taiki e. Tihei Māori ora ki te whai ao ki te ao mārama. Tupu te toi, whanake te toi, he toi ora te toi, he toi i ahu mai Hawaiki. Tō purutanga, tō tauwhanga, tō tau muri ki te manātua, he araputanga ki te whai ao, he araputanga ki te ao mārama. E tangi ake ana ki o tātou mate kua riro. Haere rā koutou ngā mate tua tini tini, ngā mate o te wā. Haere i te ara whānui, te ara i tai e koutou ki te rerenga wairua. Haere i te ara o mātoro nuku, i tai e koutou ki te puka wainui, te whakāto o rehua, te taumata huihuinga o rehua, te huihuinga o matariki. Haere rā koutou, haere rā koutou, haere rā koutou. Nau mai, taku manu piki mai rā, taku manu ki te taho o te wainui, ki te taho o te wairoa, e ngā tini kārangaranga, ngā hapū, e ngā iwi, koutou, ngauri, o rātou mā, ngā ihoiho, ngā maunga, ngā kare, ngā wai. Kua tāme nei koutou i runga i te reo karanga, o te wānanga o Aotearoa e pāho atu nei, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai. Nau mai, haere mai ki tēnei rā nui. Te rā e whakawhiwhi ai, koutou ngā tauira. Ki a koutou tohu, i mahi nui e koutou, i ngā tau, i tēnei tau nei, kia putai o koutou ihu anei te rā. Ko te rā tēnei e whakanui te ai koutou, e tō koutou whare wānanga, te wānanga o Aotearoa e tū nei, e o koutou whānau, e tautoko nei i a koutou, tēnei kāmihi. O tira kia koutou ki ngā whānau tautoko, ki ngā matua, ki ngā whāia, ki ngā tūpuna, ki ngā irāmatu, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, kua tā mai ki te tautoko i ēnei o tātou ka eke ki te taumata i te rānei. Ka mihi ki a koutou, nā koutou rātou i āwhina, nā koutou rātou i tautoko,
I te wā rātou e takahia nei tēnei ara. Mei kore ake koutou, i e kei rātou ki tēnei taumata i te rānei, kāmihi, kāmihi, kāmihi. Nō reira, kia rawe te rā e koutou ma, o te rā, hei te putanga o te ihu i te rānei, ko te kōrero tēnei kia koutou, ko te kupu tēnei kia koutou, takahia atu te ara. Mahia ngā mahi, kia ngi tū ai koe i tēnei ao. Mahia ngā mahi, hei paenga mōu, hei paenga mō tō whānau, hei paenga mō tātou mō te iwi kā eke. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Utia te rito, te hara keiki, kei whia te komako, ki mai ki ahaue, he aha te mea nui o tēnei au. Mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. E toru ngā mea nui o tēnei au. O mai tia e te matua i te rangi, te whakapono, tumanako, me te arohai. Kei te rangatira e te kuratai aho, nāu I tuku I ngā kupu karakia kia wāte ai te huarahi mui a tātou, mo tēnei o ngā kaupapa whakahirahira e mihi ana ki a koe. Tēnā koutou ahi Maria kia tātou katoa. Kia ora, my name is Honey Strickland. I'll be your host for this afternoon for Te Wānanga o Aotearoa graduations for Tāmaki Makaurau 2020 and 2021. Te Wānanga o Aotearoa firmly believes in celebrating Tauira success and achievement. However, during these times, we move to online graduation ceremonies for the health and well-being of our kaimahi, our tauira, and our whānau. Today is the 5th of 14 graduations that will be held online, and in this session, we celebrate the success of tauira that are graduating with their tohu for New Zealand Certificate in Small Business and Project Management Level 3 and 4. Before we commence with presentations, we'll cross over to Tracy Chapman, Aukaha Kahutopua, to address our graduating tauira, whānau and viewers. I ngā reo, e ngā mana, e ngā iwi. E raurangatira mā, nau mai, hara mai, piki mai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. I welcome you all here today to the somewhat different graduation ceremony for Te Wānanga o Aotearoa. While we are unable to hold a graduation ākanohi at current COVID-19 levels, we will still celebrate your achievements and I offer my sincere congratulations on your graduation from Te Wānanga o Aotearoa. We are delighted that you are graduating and hope that your success provides you with skills and confidence to make a positive difference to your future and to the future of your whānau. We hope your learning journey with us has been enjoyable and we acknowledge your determination to complete your studies, particularly with the challenges faced this year. Your success in overcoming these challenges and completing your studies under difficult circumstances is to be celebrated, and that's what we're going to do today. This journey is the beginning of many journeys. Ko tahi te kākano, he nui ngā hua o te rākau. A tree comes from one seed, but bears many fruit. So enjoy today's unique graduation and remember that your learning journey never ends. Nō reire te whānau, nau mai, hara mai, tēnā koutou katoa.
E te rangatira, tēnā koe. I'd like to cross over now to Vanessa Iparaima, Chair of Te Mana Whakahaere, to read the oath for our graduating Tauira of New Zealand Certificate in Small Business and Project Management Level 3 and 4. Tāpaki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa i te moana nui o te ngākau, ki tēnā taiwhanga, ki tēnā koanga wai, ki a koutou i ngā maunga whakahi, i ngā awa whakatere taniwha, tēnā rā koutou katoa. Firstly, I'd like to acknowledge and welcome you all here today to your graduation ceremony and offer my sincere congratulations to you and your whānau upon your graduation with Te Wānanga o Aotearoa. As the chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes that many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education. This last year I know has been challenging for all of us, but none more so than you, our Tāmaki whānau. Not only have you worked, studied and adapted to new ways of doing things, but you continue to be at the forefront of our battle against COVID-19. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 will continue to be an issue for us all in the coming months, and we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure that you, our tauira, continue to receive, no matter the medium, an education rich in the foundations of mātauranga Māori. Today, however, is about you. It's about celebrating with you and acknowledging the faith that you have in yourself and in your ability to design your own future. We here at Te Wānanga o Aotearoa just feel very honoured and privileged to be a part of your journey. So thank you for choosing us. So again, my warmest congratulations to you all. Have a wonderful, wonderful day. You so deserve it. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga I au mai, I te kainihira, ara mai I te mana whakahaere o te wānanga o Aotearoa, me te whakatau a te kainihira, ka tū tēnei ko Vanessa Iparaima, te himana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu I ngā tohu, ki ngā tauira, kua eke I a rātou ngā paiaru o tēnei wānanga. By the authority vested in me by the Council, Te Mana Whakahaere of Te Wānanga o Aotearoa, and by resolution of Council, I, Vanessa Iparaima, Chair of Te Mana Whakahaere, award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Congratulations again. I'm so pleased for you all, and thank you so much for all your hard work and your faith in us. Please, everyone, honour our graduates with your applause. Kia ora. Tēnā koe e te maraikura. Without further ado, we will cross over to Robin Reihana to call on graduating Tauira of New Zealand Certificate in Small Business and Project Management Level 3 and 4 to be awarded with their tohu. Haere Leo. Ali Nijad. Amy Leo Sol. Andrea Marie Pitch. Ashley Lobo. Baljit Singh Gandhi. Cyrus Mehta. Dale Malcolm Alexander Owens. Gori Abru Puranek.
Guangli Li. Hai Ying Wang. Hua Gua. Hui Xia. Jason Lance Cooper Topia. Chiang Hua Wang. Tiang Zhong Song. Tiang Rong Wang. Kamal Kishore. Casanita Moore. Kelly Beth Williams. And Kin Wai Lau. Yang Zhang. Linda Joy Pick. Mathilde Cyprian. Megan Gay Appleby. Philip Shane Tāmaki. Bayag Mahant. Zhang Li. Tati Mehta. Ruben Dean Roberts. Sarah Ashley Lockhart. Sutita Jayaprakash. Terry James Savage. Wan Ji Fong. Wen Jie Wang. Chao King Zhang. Zhao Shuangzhu. Zhao Zhongli. Zhou Zhongge. Yaji Zhang. Yon Yang. Yu Fen Jia. Jie Wei. Please honor our graduates with your applause. Hareru ana te whare hoa ma. Please give another round of applause for our graduates to further congratulate them on their achievement and wish them all the best in their endeavours.
That concludes our presentations for New Zealand Certificate in Small Business and Project Management, Level 3 and 4. Thank you for joining us today. Hei whakakape ake, ki te hikupu akiaki i a tātou i roto i ngā āhuatanga o te wā, he mate ngā poto, he oranga roa, kia haumaru tonu te noho, mauri ora. Tuku a te kupu kia hoki, tuku a te ki tapu ki te rua whetū o te whare. Ko te pō ki te tuarongo, ko te marino ki te ihonui. Ko te tini atu pai, te tini rua ki te paumua, whitiki nāne te rā, ko te aho o te marama. Hoa tuki mua ko te paki o rehua, hoa tuki mua ko te paki o matariki. Hoa tuki mua ko te paki o te rā, e whiti nei, kui, whiti ora e. Tuturu, whakamaua kia tīna, hui e, tai ki e.